Drugo tekmovanje, ki smo ga pripravili, je tekmovanje z traktorsko oziroma kamionsko gumo. To je povsem običajno tekmovanje oziroma nogometni trening. Pravilo zelo preprosto, spravi žogo skozi gumo v gol. To je to. Z mano je zmagovalna ekipa tekmovanja z gumo, Derva, Nino in Aleks. Derva, ti si nesporni kralj gume. Res je, brez takih dveh v ekipi ne bi zmagal, prosim, se ne derete. Tako da ja, zmagovalci smo, neke slabe nasprotnike smo imeli, pokazali smo, kaj znamo, tudi z golmanom, da bo Nino enkrat prvak, tako da predam tebi. Nino, vsaka ekipa raje golmana? Ja, res je, ampak še posebej pa rabi ob sebi
dva taka pajdaša, kot sta Derva in Alex, ki znata zadeti skozi žogo, skozi luknje. Alex, čestitke, you play very good. Čestitke. What play? This is not football. This is It's contest. Yes, it's contest. The best team is here. Enjoy. Thank you. Evo zmagovalce.